Insana bamadoda hayi asimphakamisa. Abambane izandla bathi ngihlale lapha bangiphakamisa. Angifake ukuveni lapha. Uveni la afika kulesidumbu wani. Hamba lana. Bafika ngale bangile esibhedlela ngale. Abuya abanye begijima lethala bathi bangifake ethaleni ngaphandle. Bathi straight theater. Anthi besuka laphana besiya ngale elokhu emochari isiyabika isidumbu. Bathi idumbu ngathi ngelalibizo singelayo. Kawabuza ukuthi wayengubani lo ngase walashelwa ngaba wayedujelwe konkomo kodwa hayi babuya laye kadujelwanga khona wadujelwa khonapho yini then ngazaphakama ekuseni sengibona sengizesibhedlela ingalo liyamlele mncane ayivukile ingalo ingaka bengiboshile ngisephezulu then ngahlala ke lapha esibhedlela yabona phathe imanzi ofisi khonapho ngisesibhedlela kwakungela muntu wayevunyelwa ukukhuluma layo ngitsho yedwa ngoba wayengubani ayefike ekhashana wawulindiwe ngangilwa amaphoyisa kodwa babengafakazi ngiyamaphoyisa then ngahlala lapha esibhedlela ngahlala kwazi kwangani kuyabosha asebembuza amadokotela ukuthi njengoba khathesi sibone ngani lokhu ngalesi simanje sinqini ubone ngani kusafe yini ukuthi sikukhulu anayi nxa sesibona ukuthi ngingakhupha ngoba mina lapho into engikhathazayo newspaper yabhalwayo ukuthiwa ngangithela umbhobho so amapholisa kumele ukuthi bona bangisekhoti bayephuza ukuthi umbhobho lo engangiwuthele ungaphi kumbe balawo kodwa mina ngibona abantu abangithatha lapha ngabadobha umbhobho lapho engangikhona kodwa lapha kunezipho selibhala ukuthi ngangithele umbhobho into engiyifunayo ufuna ukuya ekhoti bayengigweba kumbe bayangigweba ayisesithi alright sizakukhupha-ke la kodwa everyday kumele ukuthi ubuye uzokwenza i-exercise ukuthi ilokhu zingalo isebenze lokutshintsha ibhandage ngilokhuza lapho umpholisa iveni yayilindile phandle babemfake evenini straight e-Western Commonwealth police station bakuvalele avalele athi kumbe engxenyeni la kuzakwenzakala ukuthi ngiziphere sithi sifuna ukuthatha istatement kumbe ama-fingerprints into abayenza laphana amalokhu lama-CIO babefika kuphela bakhumela lalo sethi sifuna ukwenza bantathe nje bayezindlini zabo ngale ngisezindlini zabo bafika bangibuza ukuthi bathi akusitshele wena bathi abantu laba inkomo abazikhutha lapha esiyabatrena eBotswana uyakwazi ukuthi bangaki naye wena wezwa ngobani ukuthi inkomo uyakwazi kusho ukuthi wena uyakukhona emhlanganweni walo ngoba usozukwazi kusho ukuthi imfihlo yomuntu leyo mina engingayaziyo wena uyakwazi kusho ukuthi wena ngoyabo ukhona emhlanganweni mina ngikwazi bahlala-ke bangenze njalo ungamphendula ukuthi njalo yasukuma kuvela kuchief sukuma kuchief bona mina sengingena ngikathi uthini ndoda asahambe sukuma sebembuyisele esiqinisweni ukutshintsha ibhandage bala besala ngokuthi mina nxa ngisiyatshintsha ibhandage kumele ngifakwe izankosi kuthi lwana sejekini athi hayi lo muntu kafakwa izankosi kafakwe izankosi umthatheni kuphela bale
engafana lakhoza siyobeka bathini bahambe Amapholisa la. yeah azange ngiyese Le exercise oyenza. Exercise yesandla uyenza. Azange ngiyese kwaba yi-one day kwaba besayidleni wesindebele nomama bafika khona bathena ngizwa kuthiwa kulo muntu lapha udrayiva lawadishwayo kuthiwa wayesibhedlela kumndaba ngiyamfuna mina uhambe naye basasithi mpholisa ayelaye ngithe sengifile ngale ereception asephina bona sekhuphula nkosi elifundisa umama lwakhe hayi afakaza nkosi wena mpholisa hlala ngemuva ahlale lapha phambili ngifuna ukubona ukuthi angithi lapho amagama azamisa amthatha ngifuna ukubona lo zasimisa endleleni bahamba lo mama laba safika angithi laphana emzilikazi kule esibhedlela kule police station lapha yeah wafika yena wamisa khona pha wangena lami lapha wathena emapholiseni lethe ubaba lo la uthi ayetshintsha ibhandage esibhedlela kodwa ngiyamyekela khathesi la tazihambele yedwa angaqeda ngalabuye la bese limfonela mbize ngithatha bathi angabaleka hayi angabaleka ndizabophanisa wangishiya khona phana umama lona wahamba bathi basala uyakwazi umdala lapho ekumele khona ngathi hayi ngiyakwazi bathi hamba ngathuma ngahamba ngathi nje mhlawumbe kokuphela kwaba last first and last azange ngiphinde ngitshise uthele sokuyisikhathi sokuba about 2-3 months ashiphana bona bodwa sebebuzana 2-3 months lokhu seje sebebuzana akula charge akula charge akula statement engisithathwayo akula ma-fingerprints engiwathathwayo ngigciniwe bahluphana-ke bodwa nomuntu lo kodwa sebendibiza sekulama-inspector bangisebenzi athi asihambile bathi icathi ngathi hayi vele necathi angazi ukuthi angazi lalokho engigqokileyo ngabo ngiwe nje ngabantu sengifuna ukuphela angena laphana sebesifika laphana kwafanele wesikhommunisi ngithi-ke ngengqondo yanamhla lapha baqedalela ngandla kodwa ngibona sebekhona sebefika ngalelo bathe befika laphana endlini kaNkomo babuza umafiyana bathi sicela indlu engangeni muntu mhlawumbe babanika indlu esekhoneni ngayo sika lapho bathi la mama sifuna umuntu one ngokuyini elimphelela khona lo muntu one kuphela one asifuna abantu abaningi umuntu umfana mayivele khona ngafika ngathi hayi umntana kukhona la athi sivele futhi afune umuntu ozakhuluma laye la emafika zangikhulume laye angindafanga la ndayo anthatha bangise endlini balikhiya ethatha amakhiya banike inkhiya kayinye ngihlala naye asala lapha ahlala khona phana angakhulumi la muntu ongela muntu wayefanele abuye ezibona kwaze uwinela leso sikhathi sabo zibona ukuthi akuveleka kusakancedi ngani akhona lemkhulu then wazaphinda umdala wathi cha mkhulu manje ingane yayivele ingasavumi asithi ngathi ngisuka lapha ngisiyethawa ngisebesendina asafuni lutho sokumele ngani ngihlale lapho asithi dala ngisilokho la mbone ngana ngaza le
ngimede ngalutho la ingalo liyala lokhu exercise ingalo le akuqedele endlini liyala sengivalele endlini kakhulu ngoba ngansi ya ebathroom lapha ngifike ngivula amanzi ashisayo ngivulele angehlele la lokho sithi kancane ngaze ngeza siqalisa usukumisa ingalo siphakamisa sibi otherwise ngathi ngekho iyo lokho so usuka unkomo lapho uqonda ngathi usuka konkomo lapho sithile umsebenzi uqonda ngaphi bangasenda ngamiyeni ekhaya yena konke wayesala yena bazabulala ngathi hayi angangifike kaze zambulala utrend gorilla inxaye ngoyisindebele ngathi waye inxaye engathi wendawo lapha angazi khona kathanda bakuzwile ukuthi ngidutshile khona kanti nje bembulayela dithi ibangahamba ekhaya so 80 no 85 84 so susukile sithile umsebenzi ekhaya impilo iba njani la mshelo ukuthi impilo uma ungasakhona ukusebenza ngibona impilo yakho ingaba njani impilo yakho khonapho ingaba njani wena ngoba ungalazi ukuthi ungasoze ugamule ungasazi ukuphakamise lutho insala ehloko wena ubona impilo yakho ingaba njani inzima kakhulu lokuphila ngiziphile ngibe njengene nguwe wena dlozi lapho ngoba otherwise akulampilo engiphilayo akulanto engaliphakamisa ngaphakamisa kuyini engakuphakamisa uyibona ngaphansi engeke awukholwa ukuthi yini ngathi ngoba abaningi bathi wena yeshiwe so nxa uduthu lapha kuthiwa utholakala ulombhobho icala lakhona vele abasalidingi bahle behluleka khonapho ngithume esibhedlela besiyangigcina ejele abazange benelise ukuthi bathathe istatement kimi lokuthi bathathe ilokhu zama-fingerprints kimi ukuthi wena lecala abazange ngithe ngisuka lapho mina sebengikhulele lapha ngahamba ngaye ku-clinic ngangifuna i-newspaper kamashi-5 bayidingayo bayidingisa kathi nansi ngathi wayebhala lapha mbani uripoti wabhala lapha ngumuntu bathi indawo ntathi phela lapha kuthiwa yini engadutshilwayo kuthiwa ngaphethe umbhobho la umbhobho wakhona ungaphi abele ku-accident bathi hayi thina satshela ngamapholisa bathi wena umbhobho ukuze lowo report abhale lapho ukuthi wena wawuthwele umbhobho bayetshele ngamapholisa khona ipholisa zingazange ngimbone ngize ngithathe ngize ngiyefika esibhedlela zange ngibone bahlangana lami kuphela ngeniswe esibhedlela sevele theatre khona bezengigcina khonapho futhi babefuna ukuthi bangifake lokhu isimbi enyaweni bambophele lapha bahle bathiwa hhayi lokhu abotshwa ingafaki insimbi niyekeleni phela lo limele niyekeleni azange ngifake insimbi kodwa wasubuhlungu kimi ukuthi bathi bona ngangithwele umbhobho bathi watsho njalo akula muntu ovumayo ngoba khona ukuthi ngiye lokhu enasingele wesicommunity bagcina sebephikisana ukuthi lo yasithi ayisime ngamletha la beshila lethi bona hhayi wabuya lo umlungu lo sowatransfer bambuza bathi owawuletha lapha ngathi ngaletha umpholisa umuntu omnyama bathi waletha umuntu ngathi akulanto enjalo hayi kuya lo mpholisa umuntu omnyama ngiwaletha lapha so usuhambile ekhaya lapho uyazama yini ukuthi ngeke uhambe emaloyeni indaba yakho ithonisiswe oyi akulanto engenzakala isikhathi khathangike ngitshele lokho kwavunjulwa
nguye lokhu uNaka waqalisa ngoNaka ngo-2017 ngo-2017 esithina bonke abantu abanasima abahlukumezeka kulokhu kuyakunje kumele baphiwe benziwe nalabo abafayo abangani lahlanga kuhle kumele bayegejwa lapho ke mina sethiwapha ngisiyabhalisa i-affidavit enkaya ngibuya layo nginike lokhu ngibe lokhu professionalism uthe qeda bahlala phezu kokopela athatha amarogobhe wawo okwembesa athilela ngasuka lapho ngakuselokuzini bathi kungcono ukuselokuzini lezaniphila ngafika cala undodamoyo kodwa ngiprofessional ngikhomisana ngafika ngamqhubeli nathi owamuntu ethi hayi sizakuthi sithi ngithe ngiyabuyela kuye wathi iphepha kasalibona ngithwele inye ngathi hayi nje kumosha isikhathi sami yekela ngashathi hayi yekela kulapho-ke sesiqalisa ukudinga ilokhu zama-solicitor ilokhu indaba le sisema-solicitor okokuqala safika kuye into yabona i-library lapha kulelokhu engathi uma-eyero safika khona pha sabhalisa sesisiyabuyela wathi indaba le angikwanisi wahle walimkhulu basuka-ke sesiya kulweni lokhu zosithola laye wagcina inyamalala ngagcina sesiza kulo lokhu esebuya futhi lokhu zisitshina nxa amaphepha umuntu ebuya evelela kwenye indawo yena kakwemukeli ayomukeli yikho sesithi mina-ke ngiphane iphotocopy yelokhu la ikhesi yami yonke bangipha yikho sengisuka ngithatha iphotocopy lena ukuthi hayi khonapho enkayi angayizimoleka olecation akula abantu nje ukuthi ngachaya ungazithi ulenxeba yini angachaya kalanxeba kalani. So kulesikhathi lapho wena ngesikhathi uNkomo esuka lapha eZimbabwe wawungaphili la ngakho ase ningathi nje mhlawumbe kumnathi esesungile so awena ukwazi ukuthi wasuka kanjani hayi ngaza ke ngisho ngake ngisho wawungekho eduze lapho kathi khona mhla belokhuza bezenasinga bezesesha inkomo yasipha wayengasekho yini sasala sisuka sibuka abantu so lina liseduze lali ngakwazi inkomo sesuka hayi sasingakwazi ukuthi ungazi ngoma sezikwazi uye ngathi kodwa nxa wena usele ukuthi ehambe lomunye ngongasezikwazi ukuthi yena kulesikhathi lapho uNkomo wakwadutshula emaswini ngokhona so ngezikhathi wena maybe uhamba loNkomo lapha ungathi wena i-trip oyicabanga kakhulu sibili engqondweni yakho yiphi la i-trip maybe amarally elake lahamba laya-addressa lokwabo uNkomo laphana sake saya ekhwekhwe lakho sehluleka ngoba kumbe yayi-youth yezami abaqalisa babuya in-big numbers baripota emapholiseni amapholisa la afika emakhangela ngakithi laba abaflathisela ngizona lakini inkomo indawo sethi hayi asiyeni hayi asihambe sasuka sangani siya elokhu e-Harare saphuma ngomgwaqo sihamba safika egameni sahlala uthe sitha sashwilika sadlula sambe ngani so ukusebenza kwakunzima ngesikhathi leso umumo wamubi kungcono nezikholisa ngoba ngaleso sikhathi umndebele wonke wayeyidizini
babe sisho nje la kuloko nama-radios uze bizana kumbe babe bezokungontanga ukuze kuthi sefindiyani azimundebele amandebele ayivele kuvonke ngamadizia ngoba bethi la nxa bekufica wena bakwazi ukuthi wena kusho ukuthi uyalazi idizia. Kodwa-ke mina sengibuyele ekhaya isibindi sami sesisehlula ngoba bonaba abafana babekwanisa ukuthi bangabona kulo mntwana oyinkazana ekhaya baye ingxenye i-next door ngabe afike bathuma ingxenye umntwana enjalo ehamba ngalibiza kankazana awuyena bake bakwenza yini umntakasisi wayefunda bathi ambani-ke ngabe umntwana lwana athe efika umntwana sethi hayi hambani umalume manje athe efika ngathi ngubani okubiza athi yonke babe sithi bobhuti khambe mbiza abuye lapha yena hambani buye babiza bonke babuye lapha khonapho sevele sengibhishile kudala ngibile ngalo naleyo manje ingqondo yami yabona yayingasithi yayishisa kakhulu hambe embiza abuye lapha azengitshela ukuthi lowo mntwana ambiza ngokabani babengaboni so wena ubuyele ekhaya phela ngesikhathi segugurawo wathi ubuyela ekhaya vele igugurawo ngiyayigcwele khona enkaya babekhempini bebhoda engabahlangane layo ukhona kwesinye isikhathi umfanandela lo esithi yena ufuna ukuyathatha i-birth certificate ekhaya athi ngalasambe sonke salokhu sangena emoteni sesiyafisa sibanga enkaya yafika athi lokhu dumane ilayini nasesithi nayo bafanele babe babenzi nayo maningi ngemva kwabo ngangifuna futhi ngicine akonke ngiqalile ngicine bangene ade zifika yimapha kuba esikhathi ubuye engqondweni ukuthi ngene nalomntana ayangena khulu ngihamba nabantu abamnyama ngingena kwangasange ngithusi ngoba ngisile kufeni mase sithi ngaloba ngathi angazangidubule ngayo ndihlamvuza uluzile nje so umuntu okudubulayo ngambona ngaba mazi hayi umuntu efike ebusuku uyisotsha kodwa nxa efika kusihlwa yazi umuntu ahwabhaze azikhulumele kwakhe angikholwa ukuthi ngamazi hayi ungambona namuhla ngathini kuwe ungambona namuhla umuntu okudubulayo ngathini kuwe umuntu lo hayi umuntu othinyiwe kanti ifana lenja kamjinga laa muntu wayethinyiwe ngokutrena kwakanti nabakubona baqala abatrena abatshengisa ukuthi umuntu esindebeleni yini itizi so lanxa endibulayo nawe sithi dubula itizi pho senxa wayengatrenwanga egangeni ngoba watrena egangeni wayefuna utazi lapho ngibona kwaba le-special training yabo khonapha ngoba we-independent not ukuthi batrene egangeni ngoba alibana batrene egangeni ngoba bangasezi babona sesicina lapha khulu ukuhambisela indaba yakho emaloyeni le ndazi kuyini onofisa ukuthi ngahulumende yakwenza kuwe hayi kona kungakubhala emaphepheni ngakwazi yikho engifuna bakwenza engakubhala emaphepheni ngakubhala nje in clear terms bakwazi ukuthi ngifuna yikho engifuna ukuthi bakwenza emuntwini ongabonanga amaphepha bangathi amaphepha alahleka njengalo wezani nxa isitelahleka siyakhuluma ngomlomo zesithi alright asikhulume la uhlungike kathesi khonapho engikufunayo ngoba nxa wena ngunika amaphepha uthi wena alahleka ngaze ngamqonqosela phela
umlilo ulokhu zinathi nazwana abantu laba bazakwenza ukuthi wena ubanike amaphepha la bagcine sesithi bona bawona wathi hayi lokho mdala ngiyakwazi siyakwazi nje sesithi ngifuna ilokhu zifoto kodwa ngithe ukuthi adindiwe ukuthi angeswabo ngo-22 21 January amaphepha la sokubuya njalo akashuku lawangenile bawazi nxa besithi ababonanga abakhulume lami personal siyakhuluma personal athi ababonanga ngokwenze njani bese sithi umuntu wayewasebenza uyamanga wena beyike balamanga iyabazi balandile into lobikhona alandile ngobona athi awukho kodwa ngiyakwazi ukuthi amaphepha ambalayo suke ngulindele mina ukuthi benze khona lokhu engakufaki emaphepha